ndia wakaja kanzara ndo mapesa ebabyo nari wafikiane ngeni behe message njoka ibe haba haina mndu ndaimba hindo haina mndu mbanguni yomba hindo duniani nibe shamwa nzoro wafikiane suala zima rekawe unienga rekawe unanza haina mndu ha Facebook ya ndia ya lila towa dine wote mndu akanza mapesa awaka Facebook kadonika mndu mapesa je ekamrungu yo mndu ambiye mndu kabalati kandani fanya longo kazi jakiri wanruvira shahamba ngo jonika kujanika samru subiria wadoli data usiku mguyani kamre kamruge na haki mridunga taratibu hata haihundu hadungu zenzia wala mndu kabalamba ngo jonika hudiwa zabalaja hini mra hafezi pwande woti mra kanza mapesa womru ulona ndongo zinwajo rohoni yapangwa yaje yande shawoti mra kana bezo ya mapesa ebabyo na wafikanira nzigeni beke message ebabyo mruguju ukafundi Jibril sede mru yajoka ushindwa sallallahu alayhi wasallam amma ba'd jibkash ngurongowo haina mwanadamu lo duniani ikawo hamba ngui iyo fundi Jibril au kajamba shangu iyo fundi Jibril message inu jibkash ngui beho wakati uno rahane jabeke message ngamonzo neshelezi zeranzi ikamndu akanzende umra awakanzende heji nisheleze mna puo huo ngeni behe message haini mwanadamu loban yakili yahe lo harumwe memoire shehitwa shahe shilo harumwe mafuzi bojo shatide amadoi mruka dorongoze madui ukatina jana adui wa adui ya adui wa mruka do mweleza ndongo haukawo hafwe roho hafwe macho hafwe akili wokuna paramba ndongo ya zirengi kuno parofanya ndongo ya zikubai wobeshwa hawono husove mndu yakamwade ngutu jamba zilanda ya adui wobeshwa hawono hujusa mndu jao yakahufa humrwaya utwa jamba lilabwe ndilo walirwaya shakujarwa ya mwade ngamwelezo sha do wako unanza au owatso unanza sha wotsi madui wangu rahane jabehe message ya hena mnduni yomba hindu ngamtedena be mnandogo mtiti ula wanane hadisu kanga wandu akanza ndehe ja umra hauja na message mtiti ni mbehe shanga mrongozo de hena mndu wakonge na akili hoitswani ya akili yahe ngio yabo ye unanza au ye kananza shayetsi adui wangu yani yewe ikawa jambi ya utabiha wajanjema ya ujibiwa yani yeti aduisha zembi ya utabiha ukati njema kazijasta hiki zivireja wawenda unjo warongoza shadui wosumu mbuku munohumio arele imna suala wa hejina umra ni mbire vitfe ngeni behe message kangabo masala ni wandu wakanzonde heja umra watsuhenda ikabala wanduto ha Facebook wade ya mndu wa sijini mndu na kubati ujoshinda sijini mndu basize agensi zilo komori pia ijoka zibalo rahane jabehe message ya hena mndu niyo shamanzo ni temna remarku haina uluna kili ya jirongozi ikabala mndu ya kanzende msafara ya tsuhenda wanduto ha Facebook wade yaye mwenye agensi awuye mndu anonga wandu wako kwatina agensi sawo fanya par internet na relewendo bof anonga wandu wako mndu fanyila mndu msafara ha internet timpaka agensi ngamzijuwao ngabondongo wako mndu dwafanya agensi ngabondongo wako mndu todwa kansara mu internet hu demande hu fanyila mndu ndongo so tsipenga jonga sarma ulemengo botukufu amndu dwani kantsiba na ordinateur yangu nifanye biye yangu nipashi mtwani kansar mo ordinateur nifanyile mndu fulani bia pashi mtwani kansar mo ordinateur ni demande visa ya hangu au demande ya mwanama sonzi pia ngaradoza barizo ukabanu ho mndu fanya msafara ngabo agence ngabo ko kwafanya agence ngabo ko mndu fanya mu internet zendo za mndu afanya za habari sonzi pia ni mndu nakile nguju shatsikanza na shelezi zendo rahe message ne javea ikabala haina mndu wanzo afanyile mndu msafara ya tsuhenda wandu ha Facebook wade ya mndu basi zi agensi zilo komori pia joka zibaro bof joka zibaro haukanga zi agensi izonga wandu waliba walona turwaza minga mjua wenje walona 4 no kwa agenda
no kwa jarendeo hata emfra ngo ya bongo atungoli da rehema za Mungu usiku wa joku sudi amjona mbia severe usapava ngabo wanu wali baharimwaze agence zilocomore bof des agences zilocomore yoti 10 personi wala ti 20 wala ti 50 wala ti jao wengi ze agences zilocomore wandu waliva ava ya he corona bof ava ya he corona wandu waliva watuhenda walona 2 ana 3 ana 4 bof wallahi alazim yunsu hamba jawo kamru na mtouzi sazi agence zilocomore mwambiri ukangabo wandu waliva walona 3 zabo watuhenda mahala no kwa jaha Facebook wade ya wandu watingo henda taratibu atusiku wa joko sudi eka kwa agenda waramburesewa watingo henda hamba bitaratibu walinda usiku wa joko waramburesewa kabati ya Facebook ya damu kabati ya Facebook ya kwa wandusheo shangwa yabo watawakali Mwenyezi Mungu na wongo wengi waliva rwaza janza Komoro hata walo Faransa hata wandu walo Faransa wengi waliva ngo Faransa waliva rwaza janza zilo Komoro waona turwazana katrano kwa agenda na kujaona mru ya Facebook banu yadea wandu wao yadea emavamana wao jamais kamja wawona yede mna message namzoni beheran nge yode mna rectifier namzoni behe mna remark ngeni behe message ya wandu kao ngwa fundi Jibril sikandane shele zemna rongo uranzi uka zendongo izongizo wenji lokabati ya habanu ya damru au ya rendasha walindao usukumwa jowa kusudia eka kwa jen walindao usukuwa jowa ndewa no kwa jatama hiyo wala kwa jada mndu haukawo wa kusudia rongo za kimungu ngogo Mungu juu kwa jaka na unafiki horohoni kwa jaka na nia yondwa jihorohoni watia nia za kimungu walindao usukumwa jowa kusudia au wajoura ndewa haukazi nia za hao zika za kweli zika za ubinadamu wao waelewa kakarja kusudiwa walinde usiku jowa kusudia sino usiku wa joura ndewa kwa jahaba nuwa tafijo wadawan au kazi nia za hao zika swafi musafan yumna remark na kanzani julize ili ni joharimwa message mratu joelewa ka anu Jibril wandu wakanza wende yoze agence petu jokazi bado ngabo wafanyule wandu par internet ngabo watona agence ngabo wafanya no jokazi bado no kazi jabado yo ili njo utimiz hata Marseille ili njo ujarime message njo kaibe haba hamwirenge bo watukufu hata Marseille ngabo agence zilo yiho anvio ya kamili kejenda Komoro wa Komori walibi pia mapesa kwa agenda ye riwono wandu wa Facebook banu wade ya mavamana wa Komori wa wasijini wa warendeti hindu bof na swala mtiti ngeni johari mwezi habari Marseille si wandu wa hili tiwararu wakanza wende maka watuhenda si wa hili tiwararu wakanza wende mahala watuhenda amvio ya kamili bof amvio ya kamili kamjona bia kasevro c'est pas vrai amvio ya kamili agence ya kamili Marseille ilona wa Komoro waliripia amvio ya kamili kwa agenda hata waoti 10 persone waoti 50 waoti 100 persone kwa agenda hata amvio ya wanadamu watimu majana matano wa Komori wabidi wabali wa volume nraruende na mnambie c'est vrai c'est pas vrai Marseille agence lo Marseille wa Komoro wandu wenda walibe mapesa hawa jwabali wa usa Komoro mru mzima ka uliba 2500 €, mru ka uliba 2000 €. Geni behe message njo kwebe haba shat kanzan to mna remarque woshele on doit se faire ka Jibril kanam to mna remarque woranza uka vanunga boshiye ngo speciali ukawefunde Jibril ukartumanza ngeni behe message hangu njo kaibe shabano ngarelewa nao bo Komoro bofu ngarjula nao bofu bano ngarelewa nao ngarjula nao bo Komoro lazima hizo yongiyo Marseille emadhamana waongo ya bongo Marseille warenga zebie hizo nezamvizo on kwa jenda hata Mkomori kajenda na mnambi emono wandu wahe ya Facebook bano wandiso vumbuwe mavamana wahe agence hiyo wevumbwa ho mijini hao no malaho ni hao kabano ngaridailia yao haki wandu wa Komori wanu waje wathulumiwa mapesa ya uzebie zinu amvyo ya kamili emono wandu wahe ya Facebook bano
wamba inude haki mubin ridailie haki ya hema nanchi yatizulumiwa mono wa Komori wa heyabano Facebook bana wakansingwa mbawe zihadisizo maono wandu wa habano nabo wa Komori warengewe mapesa ya upia kwa agenda ya Komori kabati ya randewa hata enfra bofu kabati hata wailiwa raruwa randewa ijeke wabaki watano kabati 100 personi warande waijeke wabaki 50 kabati hata 10 warande waikeje kibala wafa shakabati hata arande au hadisi kabati mkomori haba ni akanti yamba nguda iliyo haki iyo mna remark shafundi Jibril akanza fanyile wandu msafara ngabo wakohenda ngabo watsuhenda garida iliyo we haki mubini ya haki alhaq fundi ngamjuhari mwe message aba shayude mna remark na kanza shawala walona zi agency wandu waliba walona 3 watsuhenda watsomri arandewa walindao kazikiri wende kajakiri wajo arandewa wala sava kabata tamru yadisa yo sava hata zilo Faransa Marseille wizo wa Komori watsuhenda hata mzima yarandewa na ndongo wajwe madzina hao wajo ho mijini hao wajo wandu wao kabati mri haba ni yavumbu kabala ngabo wandu walona agency wakanamvio wa Komori waliba miliari na miliari watsuhenda wandu waona waje warande ye haki jame sha fundi Jibrilu ngabo wandu wakanza wade msafara ngabo warandewa ngabo watsurandewa na releze haki mubini inude haki yejo mhimilia yabungu himilio widzi yejo msutene yabungu sutene widzi yejo msutene yabungu anzo dhulumu yejo mhimilia yabungu anzo ya himilie widzi yabungu anzo himilie handini yabungu haliwa yejo mhimilia uhaliwa uwafanya jao sha wala walongo la warenga watsurendaji wa Komori hata watsuhenda mzima watsurande wa hata wala imani mubin والاخلاص المبين والصلاه المستقيم والايمان والحقيقه والجبر والخير والبركه الحمد لله رب العالمين فوت الحمد لله ngamjo harimo mna message nanzauni be buwatukufu message yangu ngambesheyo o wanrikawo haina mndu yamba nguniyo mba hindu mimi fundi Jibril ikaha kanza yende umra umheja umahala kajarandewa zahe mimi ngami mwema au kama wahangu wakanza wende watsuhenda owenji warandewa wabakimba vitete mingami mwema rahaneze agencies zinroji zilona wandu wajaya hata watsuhenda hata watsurandewa mingami mwema alhamdulillah bof mingami tranquille ranzi ngeni behe message wanzo ni behe message shanga mimi na mwanzo njule mingami mwema rahaneze agencies zafanyila wandu misafara watsuhenda hata no kwa jarandewa mimi ikanga wandu wakanza wende watsuhenda owenji warandewa owenji warandewa watura ndomba bitishe wenji warandewa alhamdulillah imessage nanzo ni behe bana basa rahane jabehe message hiyo fundi behe message bangasimasiyo amwibe rane jabehe message ava ngamonzo sonse piyari wafikiani ranzi ngeni behe message mkomori haba madharau fa madharau haina mndu ya Facebook ya ndia wakaja kanzara ndo mapesa babiyo na riwafikiane ngeni behe message njoka ibe haba haina mndu ndaimba hindo haina mndu ambanguni yomba hindo duniani nibe shamwanzo riwafikiane suala zima rekawe unienga rekawe unanza haina mndu ya Facebook ya ndia ya lila towa dine wote mndu akanza mapesa waka Facebook kadonika mndu mapesa je ekamrungu yo mndu ambiye mndu kabalati kandani fanya nongo kazi jakiri wanrubira shahamba ngo jonika kujanika samru subiria wadoli data usiku mguyani kamre kamruge na haki mridunga taratibu hata haihundu hadungu zenzia wala mndu kabalamba ngo jonika hudiwa zabala jao hini mra hafezi pukonde woti mra kanza mapesa womru ulona ndongo zinwajo rohoni yapangwa yaje nde shawoti mra kana bezo ya mapesa ebabyo na wafikani ranzigeni beke message ebabyo mruguju ukafundi Jibril sede mru ya joka ushindwa ni 2000 euro
au 3000 euro. Bof yumru na nienge hata shaina mrungu joka funde Jibrilu kada joshindwa na 3000 euro. Shwa komori wamba ukana madharau fa madharau. Kamra nonesa madharau lazima bangu ni monesa madharau. Kamra nonesa madharau lazima bangu ndaze ni wone madharau yako mahala jo waswiri. Kamra nonesa ujewiri lazima ndaze ni wone ujewiri wako mahala jo waswiri. Shaina mrunju raunanzo rauniyengo wajoka njajo shindwa ni 3000 euro au 2000 euro. Izo mitoba mronzi yani. Wof wallahi alazim. Ngamla kwa Mwenyezi Mungu. Mitoro honziani tsiba mru 2000 euro na 3000 euro. Sina uzamba na muziso wandu monziani. Wof ni roho wangu Mwenyezi Mungu anika roho nkuu. Uhatuma maskini. Ze famiza hangu sima maskini. Kartina mba hindu hatu sima maskini mafukara. Shamungu anika roho nkuu. Wof Mungu anika roho nkuu. Nito jwati parwani mru. Hamba wanzo 2000 euro ni mbezo. Na baloda honinga sina kabatimba hindu tirenge 2000 euro timba. Bof mngwani ka roho nkuu. Alhamdulillah. Nito jumra ni parabo mwanzo turabe timba. Haizo ilinjo ujo harikwe message mwanzo nesheleze mna ndongo uokana. Haina mndu unanzo. Au nye nguju ukanja joshidwa ni 3000 euro. Wala 1000 euro. Shama dharau fa madharau. Kabati gabiona mjuendo. Haina mndu ha Facebook akahunde yani mwiyo atijiji. Woti mndu yakanza mapesa. Woti mndu yakana umuhimu kawanzo adunge haki ukahakanzende mahala kajenda. Uwo mndu ulo na roho inrajo rohoni ukanga mwanzo ni poshe ufundi Jibril. Ukanga mwanzo ni deye fundi Jibril. Ukanga mwanzo ni menye nrongo fulani. Hawa mwanzo ni menye erdaras. Hawa mwanzo ni sijini erdaras. Shaheni feheli fundi Jibril. Voyage njimani kufanya ikatsuri mambabi tita bosi 1000 euro. Mbabiona ruwafikiane raunanzo rautunanza. Voyage nzima ushashi yo 6000 euro. Hotwenda makaju zinake iho zentu za mwisho za hera mabwa yetsuru nyaralinga. Hotwenda makana ke hormalete ilina jabu. Ye jana nakahujana la Kenya eyo ralinga. Bieza alireturu Kenya na leteli na jau leteli haina izo ralinga. Yejuzi nenda umaniti rumiyaralinga nakenda natowe mwanamshaula hulani mto. Yoti erdarasa tudowa nduma. Izo njarumwa ni erdarasa taila. Izo tika ujilivia. Yomikadoliwa ni erdarasa. Ikatiru hatende Nairobi. Nikadobewa ni erdarasa. Erdarasa kwa Japaron Livia biende mahala. Erdarasa sewa turshos. Yomu ujilive mapesa hangu misafara pia ni kwenda. Ya hangu zinongo pia zilete. Ya hangu. Haizo. Heni wanadamu ulo nakili huitwa. Ujoka fati jibrika dadoshuda ni 3000 euro. Wakati doshindwa ni 1000 euro. Haina mwanadamu nunaki. Shawa kumuramba madharau fa madharau. Ujewiri fa ujewiri. Rele wauka haina mri ya Facebook ya kaundea, kaunlihiza. Woti mri ya kanza mapesa. Woti mri ya kanza haki. Woti mri ya kahanza de mru. Womru ya kahanza ya kumrusheo. Noka na ushinda kuwesheo. Womru ya lona objektifu ya hezi wa au ya Facebook. Mbabiyo ye dunia wajua ngwelewa. Shaina mndu wanzo mapesa. Ngujo kafundi Jibrilu ngujo ya honra ngena. Eka hundeya. Abo hulato wakati. Haukekati jo unika lewo. Abo ngujo fanya dimu waranzi ga unikiwa. Wof. Hauka madharau fa madharau. Eka hundeya. Hundredeti hivyo. Baru kanza wade msafara kujenda. Yawe kabala tsikanani yani hunika isemenino. Abo ngujo fanya simu wana dimu wani wana izojo kufanya. Ni wenukaya yezidwa zao ena zito we mapesa urewa. Hai madharau yao yao ena to yao badala ukahujoka ufanya insemeni unikiwa ngojo fanya dimwa ngojo fanya doeza awi boko madharau fa madharau au kama kuja kanza mapesa ukanza wade mrupo mrusheo shahujoka hudugu ka sidungu taratibu bofu banarifanya mwezi raha bofu banahudiwaza si wanadamu. Bufubala hamba ngojo kaunika hudiwaza si wanadamu. Bufubala haba jawu hudiwaza si wanadamu. Yumrenda taratibu. Bufubala hudiwaza nsoka hosheleziza. Bufubala tsikana bezu ya kamuhimu na bala hudiwaza iyo hemba. Bide namna. Hizo tsikanza mtowe mna remark huo. Nishelezize mna ndongo huo. Relewa nendro haina ulonakili ngwelewa. Haina ulonakili hoitwani memo adui yengwelewa zi habari hizo. Nije uharimwa emesaji njoka hive habasa. Haina mwanadamu yamba nguni yomba hendu
ukakanzende maka wakanzende umra msafara ka ujakiri abo mndu kajahiba what's with akanzaende rifanya zendongo kazi jakiri au wakati ka ujakusudio abo karjahiba what's with besho ramba we mwite mafiti sha what's with kanza rifanya ndongo mkuka jazi kusudia au wakati ka ujaja reka rifanya jazi reka internet mwimu zendongo kazi jakiri what's with mndu rejeziwa ngabo watu rejeziwa kango washashu alhamdulillah she message nanzo nibe haba sanjuzi haina mrulo duniani yambangu ndaimba hindu kakanzende makaka jenda haubeshora likume ikatsitangaza abantu abo miutangaza siparo tangaza abantu mwishie ukafundi Jibril yatoa 22 million kashi wakade dushindwa ni 3000 euro ngamrejezo ndongeni tangaze bofube he message rizi ngamtangazo bana ye message nibe ho bana ava fundi Jibril jib cash yatoa 22 million cash za waziwa Komori valizi na hiyo kabati ministry ya parofanya warengaze mali za daula otoa kosio ya 1 million na 2 million na 3 million hadi 6 mimi wakati na milioni ngabo problemu Komori ntoe mapesa titoa cash kabati mndu yanibata enero kabati mndu erdara sa ujabani ba enero wala mndu wa familia nika enero titoa 22 million cash nano wakati ya Cour Supreme ya Komori watu wa deciso ya mwisho kati to wamenjin rejeziwa yonse pia mwiwono tsamba ntsuta sabarindi mina roho nko mimi ile njobe he message aba ndo tsamba fundi ngwambo n'importe quoi amrejezo ngwani ka roho nko ngeni be he message aba wakati ya Cour Supreme just Cour Supreme ya Komoro yaode mahakama ya juu hojumwabo kabati ado jwende afanye appeli tena yonde tsende Cour d'appel yonde Supreme yonde ya mwisho Komoro wakati yatowe decision mono decision yevumbulwa harimwe ze Facebook zimu ukabala fundi Jibril to wa mapesa menji ibidi arande wa eyasaya samba mtsutsa bof yode Cour Supreme ya Komoro ndo watu na muzi sondo lo Komoro hate mahakama wa Shanghai of na mwendo la justice mwendo maujisu wala justice wamba hatu waparwa na muzi hatu waparwa la justice ukayebaru watsainu ya he Cour Supreme ija ukajibrilu hatu wa mapesa menji 22 ila menji rahane namnaka ubidi harimwaze ndongo za vumbulu ngebidiyo mdunge dossier mrandeo hatu wani para bofunga so la justice mapesa ibaru watsainu ya mahakama waripara kwa la justice uka mapesa roha menji bidi mrejeziwa sambiyo hatuka kamru katwanza rimani mruna tsambe ngudungo dossier tsitowa hadisisa bofu ntsutsa haumani wangu mina mundu ntutsa habaya langu mina mundu ya watitowa awe hadisisa ntutsa hanrejeziwa wala njeje ntutsa hatu ndo hatu mimi nabo si mama maskini hatu mimi si mafukara nabo tsiwambio kana mwenzani rohatu wa moroni rohatu wa chabana mwenzani watike mruju ambangu dungo dossier tsitowa jujia tsitowa tutsa hata bayendu aizo Mwenyezi Mungu anika roho nko alhamdulillah imesajini be hao maudu vendredi msuvumbu ndo lo Dubai huno ena mrugu tojoni waneni usiku Dubai huno alhamdulillah kambonge Dubai abangu niyomba hindu ngami Dubai huno Dubai ni wakati wando tsoniwa bofa aluko jono lata maudu video njo fanya ni mada nko kameto fanya video huno Dubai shanga mfumbari mwe dunia wando lo Faransa wando lo Marekani wando walo tujinda ubina haina mndu uniyomba hindu dikangu niyomba hindu ekaende Facebook wandeya wote mndu wanzo mapesa zondrako omndu ulona programu ya ekamrungu niyomba hindu a partir ya lundi mananga mina hazima udu njoko fanya samedi dimanche ngamina haziza hatu rifanya ye lundi a partir ya lundi mercredi mruna pare numero hangu hiyo ngamjo ijusa siparo hupara keja jusiwa ngamrejezo numero hangu hiyo urongo we hamba jib cash kamrende Facebook wandea wakati anza mapesa zondrapo womrulo na objectif ndwachi womrulo na objectif ndwaji ya ruma nzo ya de mndu sheka mrungu ndaimba hindu mimi jib cash a partir ya lundi maudu vendredi samedi dimanche zon sunraro kamina hazo wakati kama safara tija mwanzo ntundeze haziza hangu
izo mikado biblia banu zihazi zangu sabarindini au kamjuo ukamkomorie na rohombi bof mkomorie na rohombi zihazi zangu ziko ka Dubai njaparenda na do filme neonesa address na wandu wajuka ngizo ho sabarindi mratu jo jahanti na fitina hani mengelea bof ngarjula nao si wa Komoro zihazi zangu nikofanya Dubai yote hazi nzima tsembila mina hazi zinji Dubai nikofanya wai kartuzi jua kardaziona wena ndrabu yeti jorenga shononde ndinike madui wantie ponyari wakati yonsi mwema shahito bof ikazi hazi zangu zilo Dubai kabuma hazi zilo Dubai atangabwana washi wa Komoro wafanya hazi wanroto ujua kezo za hangu bof ngabwata wana washi wa Komoro wahuza wazindu wahuza wazindu na iyo hazi za hangu nokabata ujua kezo za hangu kabata ujua kezo za hangu ngabwana ume wa Komoro walo Dubai wafanya hazi kabata ujua kezo za hangu jamais kabata ujua kezo za hangu wala ujenda abo ya kunda zina la hangu wala ujenda abo ya wone foto la hangu jamais na hizo za hangu zabarindi au kamkomori yekanza one mwananya ya avance mkomori yekanza one mwananya ya heju mkomori utabihika uno mwananya ha avance yawe katsende tsone soka linuduka la hangu zinunguo za hangu Jibril banu wa hangu yawo tsinike madishono nde wantieri wanife bofa watsinike wandushono nde waniwo kwa tujenda watefiti na bala wamanisa wamenye wala wando hazi wamenye ila hazi watefiti na wamanisa ila hazi watefiti na watowe wala wandu yebanu mjanga mruma woni Jibril yebanu ngamliwa urali ngabi yebanu tijije yebanu jao akotsende staindini wandu waje wambe balas arile duka lila ari wamba wahuliza mndu leka izlandrabo wozende zikundi hazila nguo za ndrabo lekeliyo ari bala wahuliza mndu masaluva ari kajenda dele duka lila arilo la Jibrilu ari bale masaluva kajenda ari bala wamba ngwabe hao koli ari ile karitoka legenda iyo ndai ilo duka lo Dubai arilo la Jibrilu hariba la agency fulani wambangu abe hawo ndini harikazi jenda tijorenga shono ndinike madui wantia ni waone soka banu duka lina funde Jibril ni waone soka banu masaluva ya funde Jibril ni waone soka banu ye container na funde Jibril mimi tijorenga shono ndinike madui wantia abukuta jombelo kama Jibril ilo njani kwani mzazi hangu wala mbaba hangu ilo tikaziwa ne mashehe wa hu Jibril yode mafundi wahu uonzeze nsiashara bodo ni kaza Jibril wakati hiyo abonja ndio para Jibril haizo watukufu waheri wa imani wa jamalif imesajinibe hawan haina mrulo duniani uniyomba hindu babi mwanadamu ikakanzende makaka jenda akanzende umro msafara ka ujakiri nguni yomba hindu kajarandeo no wenji warandeo haubeshwa katakanzende msafara shahaparonika saero tidiwaza ni mwanadamu hawaparonika 1000 euros tidiwaza ye numero telefoni ngujo ipara a partir ya helondi eka para 2 fois nja répondre abonga mihari muhazi ngamjo mpara direct ye mndu ngamrejezo numero hangu ngejulwawo ye numero yomndu nani pare a partir ya helondi maudu vendredi samedi dimanche ngami occupé ye lundi ngamjo linda ze appel hizo ye telefoni amjo kaniyo tinautia silence amjo kaniyo vibreur mruna ni pare rangunwe mvere za chasi jusqu'à 19 mvere hojumabo utsini pare ngamrejezo ye numero rangu mvere za chasi bodojo uni pare jusqu'à 19 mvere juma 19 mvere utsindrange wakati yonga mi nalemba hindu kamvumo mwanzo njeni fanye darasa ujumabo mwanzo njeni fanye darasa mwanzo lemba hindu ni vumo ava ya nwemveri ilotasiha kuwa mndu alala nguvu mmombabe ava nwemveri utsini pare a partir ya nwemveri uhe ya 19 veri ni paro harmwe telefoni 00 971 50 17 amrejesu 17 amrejesu 00 971 50 17 42 680 sone numero hiyo ngamjojusa ikawi para njajusa ni paro harmo numero privé ya hangu
awaba sakena ka uka prive haukaba ndo pia ngojo ka ujua amjotsa ha prive nroji ngamrejezo ekakupare numero yoke jajusiwa njajusi ni paro harmo deuxième numéro privé ya hangu shaba basandu ngojo hishia kaina uka prive amjotsa ha numero nroji ikaye prive ya ho wandu speciali wa hangu ikamndu wa fami au ndongo muhimu ikopara kuja ni Paris renge numero privé ya hangu 00 971 54 44 ay 43 374 amrejezo tena 00 971 43 374 amrejezo tena ngeni bege message ya musu 00 971 50 54 00 971 54 43 374 amrejezo deuxième fois 00 971 54 43 371 haupare numero ndwaji la ijulo 00 971 50 17 42 680 rangunde lundi ou sur le mercredi rangunde lundi ou sur le mercredi ezahahe yipare normali ni juse au ni kupare normal utinibeshe vocal au kaye dunia yino ngasokhari mwezama za unafiki sabari ndini amjo hadisi mina we kuna urenga zila rahamba pia mwandoni na zila wewe wahamba shango jenda wakupe vokali mbaba hanu ili uhadaye wandu wakubali zila wewe wahamba na mnijibu c'est vrai ou c'est pas vrai ngasizama za unafiki ngamtoreyo kabati mradu subuti ya renge vokali sisira hadisi pia yazitie Facebook jamais ngasizama za unafiki ngamjo hadisi mina mndulera ya kamili vokali shangu joranti zila na hamba pia kana uzirenga kana usubuti ya tie zila ya nambia pia shangu joenda Buhari ya tsahari maze vokali zila pia ya tsahimna morso ujuendelea bala yeye ya hamba kamjo hunika mapesa shaka na usubutati yeza tende bof kana usubutati yeza dunga bala abo wa mjo hurenera mapesa maudu ngujorenga bala shaye kahutendeza zila yebala ramba jomondo kana usubuti yebala ze vokalizile za dunga balende kana usubuti zinunde zama za unafiki bof zinunde zama za unafiki mrugu jofanya video ya 2 heures de taban zenjema na babano pia mruka na uzirenga gujenda tunde mna kalima na banai ya kupe mna kalima wala ya chie na mwishe Jibrilu il a dit n'importe quoi bof na mnambi c'est vrai ou c'est pas vrai ngamjurungu wa 2 heures de taban déjà ça te fait la 2 heures de temps na 25 minutes zenjema na babano pia ranzo mwandoni mruka tinajanizo gujenda yaone baba hanu na vewa ni mwanadamu au nafanya error ile kalimali janai ni mwanadamu ya kupebala yati na mwisha Jibrilu hamba uchamfu na mwisha Jibrilu la dinapo shabala zetu kuna basa la pia yatamfera aizo wodo ule mengurilo ni wabasa ngojo hadisiwe na mndu privé muhadisi vocali ya rentize vocali zila pia mwazamba ende yatsahe vocali nzima ya unguwe sibasi ya monte aukaye ukirimro nguwo mandoni ha montene ya mwisho ya unguwe balo kanga mjo hunika yatsahena ya mwisho wamba 3000 euro ya tsanganya na balaila 3000 euro ila vocali ndwaji ndongozi ndwaji na balaila ngamjo hunika ila ndongo ndwaji ujenda ya unguwo mandoni ngamjo hunika yendo mwisizoni mahala wavumba ndongoza 3000 euro ya hadisi zahani mwaka wa hadisi ya unguwe bala yatsanganye wakati yo mjohunika 3000 euro yode namna za marilo nizo za unafiki ujuhadisiwe na mndongoza mndu mshaho
uhadisi na mndu rongoza he mndu mmaho, uhadisi na mndu za he mwana haho, uhadisi na mndu za he mwanzani waho, ngamuhadisiyo uone kaula mwanzani waho umambio kabane mndu mmengu ntabisho, bane mndu mshangu ntabisho, banu jau umambie na bala harenge ha registre hendi hakupe habeshe mndu mmaho ili ya umenyele ndola, habeshe mndu mshaho ya umenyele yendola wala ngo muhadisizo wambe ziloro kabane mndu mmengu ntabisho jau ngondo hakupe kana hamba zila muhadisi pia na zila ya hwambia ukasubiria ukasavaja kana urenga zila ya hamba shangu jo kupe mna momso wewe wahamba bale mndu mmaho yemuhi yabesheye mndu mmaho ili yamane nawe. Izo ndi zama riloni zozini zama za pokrit, zama za unafiki yode mana namba ukana ngamjuo mkinisha mndu yanipare lwendi yambenga muhiyo mbahindu yakaze kamera yakaze telefoni ya registre kabati mushkili ngojo akaze ya registre shauti nibeshe vocal ngojo woni parao ubulie kamera yuho wa registre ubulie telefoni wa registre kabati mushkila shangami direct ni rongowe urongo unambi ukana sikanza ndi msafara njenda bufundi bala tujwanza unrande mbendo fulani sina uharaya mimi ikako ili ukanza wedu msafara kujenda sina uharaya amjurandi ikaukanza wende kujenda sina uharaya amjurandi jib kashe kujorandi sheka mro ha Facebook handea ukuja kanza mapesa yabo kanza unde yode mana bokao mrungu jo babu ha Facebook hata dunia isi mrungu jo babu hata dunia isi ukabo kuchwanza mapesa ungaona ndongo wa bwandaza yoyo hambwa madharau fa madharau haina mndu yotsoli wa heni ya hai watukufu Islamu ngarjuzia banu Mwenyezi Mungu arnikeza khair na baraka ilirtowe Fatiha rjuzia usuku leo rikana ndrongonda rudi zuraka uhadisi rahari janjio harmetemu yenusu ya heze dakika za leo ilirtowe Fatiha enusu ya heze dakika za leo rika uhadisi zi habari za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imahabahi daena sinu ummati Muhammad ibidiri mwanze rirenge dakika zinjo mwandoni hema haba ya mtume enamna kuranza roha ya borinjo harma yepwe releza haina ya jusabwe ya uhondra nyoha mtume hamba ukana haina mndu ya dunga uunduliwe mwananya ya juwe aibu ya heze mpata aibu Mwenyezi Mungu yetu unduweza hahe au kamgunguzi jua shahazi sitiri Mungu yetu ziheza go juu hapuwa mndu moda honi hao hauho mjini hao hampata aibu habenu wazila zabwandaya mtumende ya zamba ngarizi wonao haina mndu ya dunga mndu hashari uka mwanzo ya upata aibu ya uvumbue haibu ya upata aibu ya uhezeza aibu mtume hamba Mungu yetsopwa mndu beshwa ndoda honi ha mndu Mungu yetsobe ha mndu ya lahoda honi mwa mndu no mchini ha mndu hake ya habenu aibu za mndu zakaza bwandaya ngarizi wonao wadunga wandu hashari na ukabalangwa wabenu wao aibu na aibu Mwenyezi Mungu ngutsobe hawandu womijini hao no malahoni hao waheza zila aibu zakaza bwandaya mtume yekambandrabo la tatabba'u awrati almuslimin fa inna man tatabba'a awrati almuslimin tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu fadahahu walau fi jawfi baytihi ye numero 3 reka uhadisi ye message na ibea haina mruni yomba hindu nifundi fundi Jibrilu akote president darasa akote haina mruni yomba hindu itoka uyotse akanzende msafara kajenda haunguni yomba hindu apartiria helwendi manaze nsumbili zinungami okipe apartiria helwendi nani pareba mi mwanadamu kunishia udiwaza kunishana be tidiwaza ekagena hakia kajanikiwa nani para rmaze numero telefoni na zamba 00971 50 17 42 680 kujani parisa ni paro harmwe privé yangu 00971 54 43 374 ekaupara 2 fois njajusa abonga mihazini utijohundea hamba ni mpareti paraka jajusa kinishanga memsirini kinishanga miharmwa darasa kinishanga mswali kinishatilala siwa mi mwanadamu ekaupara 2 fois kaijajusiwa ziyambabi ulinde babonga miharmwa hazi
netimizinga mjo hupara hauziye wavirelera mbili ndaru nke urudi upare utuamba sipara kaja jusiwa ikanga mumsiri nitina ujua njuse nga mswali ikati si uhati na ujua njuse ikanga mi harimwa bunjilo nitina ujua njuse zeni merundi zo ni pare ikako ilingo wena mahaki ikako ilingo wanzu mapesa ni parwari mweni mero hiyo zadunga abo izo zinroaji ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف